Poštovani građani, mi iz Srpske liste smo na prethodnoj konferenciji za novinare veoma ubjedljivom argumentacijom delegirali mogućnost da bojkot predstojećih parlamentarnih, odnosno državnih izbora bude rješenje, odnosno metoda u procesu smjene režima Mila Đukanovića. Nažalost, nakon toga na sastanku u Socijalističkoj narodnoj partiji, odnosno na sastanku koga je organizovala Socijalistička narodna partija, predstavnici takozvanih najjačih opozicionih parlamentarnih subjekata, od kojih se očekuje odgovor na ovo pitanje, nisu se pojavili, time su izbjegli da odgovore da li bojkot izbora iza njih dolazi kao mogućnost 30. avgusta tekuće kalendarske godine. Ipak, Srpsku listu raduje činjenica da je respektabilan broj opozicionih parlamentarnih stranaka, bez obzira na njihovu manju ili veću političku snagu, kao i neki nezavisni poslanici, dakle, da su svi iskazali spremnost da se i o bojkotu razgovara kao realnoj varijanti za predstojeće izbore na kojima treba razvlastiti Demokratsku partiju socijalista. Mi očekujemo da će ove političke strukture koje su razgovarale prije 2 dana iskoristiti mogućnost da izvrše pritisak na predstavnike onih parlamentarnih struktura koje nisu prisustvovale tom sastanku, da se izjasne o bojkotu kao o sredstvu za rušenje Demokratske partije socijalista. Postavljam pitanje, da li postoji normalna država u svijetu u kojoj se parlamentarni izbori održavaju u avgustu? Ovo pitanje postavljam političkim analitičarima, političarima, laicima. Danas postoje sredstva komunikacije, novine, elektronski mediji i društvene mreže. Neka neko odgovori. Dakle, nema i ne postoji normalna država u kojoj u sred turističke sezone i na plus 40 stepeni Celzijusovih neko održava državne izbore. Niko normalan ne može tada održati izbore, ali u Crnoj Gori, zbog Mila Đukanovića i zbog režima, oni se moraju održati. Naime, Crna Gora će u septembru proglasiti bankrot. Ljudi, ne dozvolite, nemojte da vas lažu. Crna Gora u septembru će bankrotirati. Đukanović je pokrao sve što se moglo pokrasti i uništio sve što se moglo uništiti. On je čak svjestan da 25% bruto društvenog proizvoda koje se namiri od zarade od turističke sezone ne znači ništa za minuse koje je stvorio u ovoj državi. Ova država je ekonomski uništena i potrebno je da dobije izbore prije formalnog proglašenja uništenja države kako bi sa nekim drugim političkim elitama trgovao i kako bi spasio sebe od zatvorske kazne. Dakle, gospodo iz parlamentarne opozicije, ponuda Srpske liste je veoma jednostavna. Ne treba sprečavati Mila Đukanovića u procesu proglašenja bankrota države Crne Gore, odnosno treba sačekati proglašenje bankrota u ovoj državi i nakon toga ići na državne parlamentarne izbore, prije toga ići svakako na ulicu. I ono što je posebno značajno, što je neodvojivo od ove strategije, jeste insistirati na tome da se prije održavanja državnih parlamentarnih izbora povuče sporni zakon o slobodi vjeroispovijesti. Svaki drugačiji postupak predstavlja bacanje pojasa za spasavanje Milu Đukanoviću, koji se pokazao kao potpuno nesposoban političar. Onaj komu dozvoljava da aktivira pojas za spasavanje, pokazuje da ga Đukanović direktno drži u šaci. Želim na kraju da saopštim još jednu veoma važnu stvar. Ono što je Đukanović napravio od države Crne Gore, nakon 14 godina, nazovimo to malom maturom postreferendumske Crne Gore, ne bi uradio ni krizirani narkoman. Zato je zadatak parlamentarne, vanparlamentarne opozicije, nevladnih organizacija, slobodnih pojedinaca, svih u Crnoj Gori da djeluju sa antisistemskih pozicija. Pojednostavljeno rečeno, bankrot je neminovnost i upravo iz tog razloga je Đukanović raspisao izbore za avgust. Ali baš zbog toga bankrot moramo sačekati na ulicama, a tek nakon toga slijede izbori na kojima sigurno rušimo Đukanovića.